Dú hasin a dul choid éiad clésan scríbí an Gaelic. Ba mis is muidir mí an àrd-sgoile mar dríach bha mí idir àrd-sgoile bunscoil agus àrd-sgoile àrd-sgoile ach thug mí àrd-sgoile scas gon rá na rudan hasin a déanú as an àrd-sgoile nas cóicheadis na rudan a raimí hín as an Oldheim mar is siimplíd líchtrachas agus grammar is rudan mar sin. Agus sé am gomak chudraach a hán fóldam an nalapa le diachan in úd a sin isteach. Agus sé dúlan a hán gan décu ach le taiich fan na teacher in éile ha sin nulla go gopur cálach gus djena cíndeach go bhfuil na scolarin chu déisial sagad a bhí son na diachanin. Tábhar den má mí Neach-teagaisg Gaelic as an àrd-sgoile. Ha cóide éimsa go bhfuil difir blian hinaid fan na tí hiad blian is gon hiad blian aid. Leis sin hanna scoil an gomáid frite cuideog a thuh ha fi an tíslo chéim hiad ní bh da chós fallé sin, so ha chomaid difir se búda na dhéanú. Ha cóirtim go mór go bhfuil an thuábhas adul an san na Gaelic a thuh projectins táchairta san man an dhéespad film G, so ha tar conman na scolarin sinna dhéanú skillan nuúda dhéimsacha. Cuideach sinna dhéanú as a chlás a ha tar conmgaibh de muoich na scola cuideach sa sinna cóirtim. Agus ha mis mé an san na Gaelic haideoch an thuábhas le a chuideach mar híteart a thuhte fúd an hadulhar man fiú sa bhód sú mar sin. So sinna cóirtim go mór. Éisteoch le téagas cai chudú blian a fécinn go na skillnaid I léasachu. Défa dénig tachina misrúchtaí is diolta. Anin ger rút a biar hachyd gónsis hat tachart gym fáim gwaim sinna da scolarin hyd y scol a gael agus hat y cwnioch y grwt agus hat y brin grwt an y Gaelic agus hat gynch di hayat sy'n gianw agus hat hau ganoch y gildol lo gwmana mehe agus gyfelad y sarafachig agus gyfelad claci Gaelic gwnadarach. Chanie rút y gyn a hat fer gianw sonkil cwjigyn gyori ar y fi brin Gaelic. Had gyri fi claci Gaelic gwnadarach. Eis am sôn gyda chan ioring sy'n horach sian gymryd dynnu. Sianw mana mehe agos gyda claci Gaelic gwnadarach. Sin y drasdeg torsach na blian y sgola as dywyn y tistian as yn ag na sgolar yn ein agos ha ffyr fatwn an y fi feichgyn chosar efo chalsad y fi y synach stich o masach ag aif agos ha sin na yfyr fysnioch gynio as an àrd-sgoile cyfilw feichgyn y fwl a ha ag yn chicas ga ha tachart cymar a ha dog an y sgolar yn haw clwyndyn yn nŵs yn cadw fel at y dol fel at y dog an nol hei fel at y dog an cholastio fel at y dol i ddwrs go uprichen saw ferach gyn cyfil part fic y choegyn iddi fi agad sa an a bhí gastiúrich chunne híra sinnach.